Ifatwa rya Masisi ribangamiye umuhate wo kugera ku mahoro. Amerika n'ubumwe bw'Uburayi byahagurutse. Iyi ni Isano Media Entertainment, njye ndi J Baptiste, nguhaye ikaze. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, European Union na Amerika byamaganye ifatwa ry'umujyi wa Masisi n'inkengero zawo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gice kigaruriwe n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu mpera z'icyumweru gishize. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushishikariza M23 kuva muri uwo mujyi igitaraganya no kubahiriza agahenge mu buryo bwuzuye. Ikanasaba u Rwanda kureka ubufatanye bwarwo n'umutwe wa M23 no gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika ivuga ko gutera intambwe kwa M23 harimo n'ifatwa ry'umujyi wa Masisi byangiza umuhate wo kugera ku mahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, binyuze mu biganiro ndetse no kubigirira nabi bikavana mu byabo abasivile bo muri ako gace. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika rivuga ko M23 igomba guhagarika imirwano ndetse kubahiriza agahenge. Yongera gusubiramo ubusabe bumaze igihe kirekire bw'uko u Rwanda rukura abasirikare barwo n'ibikoresho byarwo bya gisirikare muri Kongo. Umuvugizi wa M23 Oscar Barinda aherutse kubwira BBC ko uyu mutwe utazava mu mujyi wa Masisi kandi ko nta gahenge warenzeho kuko utagashyizeho umukono. Yavuze ko agahenge konyine M23 izi hari ako yashyizeho umukono byari ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2023. Leta y'u Rwanda ivuga ko aya matangazo yirengagiza impamvu nyirizina yateye intambara n'inkeke ku mutekano w'u Rwanda. Agahenge kavugwa na Amerika ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nako guhera ku itariki 4 z'ukwezi kwa munani mu mwaka ushize 2024 kagezweho hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda mu biganiro byayobowe na Angola nk'umuhuza. Ibi biganiro byari bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Hari igihe cyashize impande ziri mu ntambara zinyuzamo zikakubahiriza rimwe na rimwe. Umuvugizi w'umutwe wa M23 Barinda yagize ati, ubwo niba twarirwanyeho tukaba tukiriho kugeza uyu munsi wa none, isi irashaka ko baturangiza. Nyuma y'uko ufashe centre ya Masisi, umutwe wa M23 ibingibi byahagurukije amahanga. Abarenga 100,000 barahunze bava mu byabo mu mujyi wa Masisi. Umuryango w'abaganga batagira imipaka MSF uvuga ko kuva ku mugoroba wo kuwa kabiri imirwano yahuzaga impande zombi. Iyi mirwano yari ritura kandi yari irimo kumvikanamo amasasu akomeye cyane n'ibitwaro bikomeye, bituma abantu babarirwa mu bihumbi bongera guhunga, banahungira ku bitaro by'i Masisi no ku biro bya MSF. Uyu ni umuryango w'abaganga batagira imipaka, ishami ry'umuryango w'abibumbye rihuza ibikorwa by'ubutabazi. Rivuga ko abantu bagera ku bihumbi 102 bamaze guta ingo zabo aha ni muri Masisi mu gihe kitageze ku cyumweru. Mu butumwa yatangaje ku rubuga rwa X hari ku wa kabiri nijoro ryo ku wa kabiri, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yavuze ko itangazo ry'ubumwe bw'Uburayi n'amatangazo y'ibindi bihugu atavuga ku mpande zombi ndetse no ku mpamvu muzi z'iyi ntambara, ariyo yo guhezwa no gutotezwa kw'abatutsi b'abanyekongo. Uyu yakomeza avuga ko icyarangiza iyi ntambara ari uko habaho ibiganiro bya politike bitaziguye hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23. Kinshasa ivuga ko itazigera iganira ibiganiro n'umutwe wa M23 ko ahubwo yavugana n'u Rwanda ruyifasha. Amerika n'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bisanzwe byarafatiyeho mu gushinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ndetse byafatiye ibihano bamwe mu bakuru ba M23 barimo kubuzwa gukora ingendo mu mahanga no gufatira imitungo yabo. Ariko mu itangazo ryayo iherutse gushyira hanze, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wavuze ko witeguye kwiga ku ngamba nshya
ku bateza intambara n'umutekano muke muri Kongo. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uvuga ko ifatwa ry'umujyi wa Masisi ribangamiye cyane umuhate wo kurangiza intambara mu mahoro, ndetse ko ari ingenzi ko impande zombi ziri mu ntambara zihagarika imirwano zigashyira mu ngiro vuba ibyemezo n'ibyo ziyemeje muri gahunda ya Rwanda. Amerika n'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bivuga ko bashyigikiye gahunda ya Rwanda ku buhuza bwa perezida wa Angola Joao Lourenço. Inama yari yitezwe cyane mu kwezi gushize i Rwanda muri Angola hagati ya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Yari yitezwe kugeza ku masezerano y'amahoro. Iyi nama ntiyabaye ku munota wa nyuma kuko impande zombi zitumvikanye ku ngingo y'ibiganiro hagati ya Kongo n'umutwe wa M23. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yashishikarije Kongo kureka ubufatanye ubwo aribwo bwose n'umutwe wa FDLR w'inyeshyamba z'abanyarwanda zirwanya ubutegetsi bwa Kigali zikorera mu burasirazuba bwa Kongo no kureka ubufatanye n'indi mitwe yitwaje intwaro. Intambara yongeye kubura mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'ingabo za Kongo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 kuva mu mpera y'umwaka wa 2021. Ubu tuvugana M23 igenzura ibice binini byo muri teritwari za Masisi, Rucuru n'ibice bimwe byo muri Warikare na Rubero. Umutwe wa M23 uvuga ko uharanira uburenganzira bwawo nk'abanyekongo biganjemo abo mu bwoko bw'Abatutsi. Uvuga ko bambuwe uburenganzira n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Uburasirazuba bwa Kongo bukize cyane kuri zahabu, diyama n'amabuye y'agaciro akoreshwa mu gukora za batiri za telefone ndetse na batiri z'imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi. Ubukire ku mabuye y'agaciro bukomeje gusahurwa n'amatsinda y'abanyamahanga kuva mu gihe cy'ubukoloni, ndetse iyo ni imwe mu mpamvu z'ingenzi zituma aka karere kamaze imyaka irenga 30 kugarijwe n'umutekano muke. Aha ni mu burasirazuba bwa Kongo. Imitwe yitwaje intwaro igenzura ibirombe byinshi mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse abakuru b'iyo mitwe babikiriramo kubera kugurisha amabuye y'agaciro ku bantu nabo bayagurisha ku bandi. U Rwanda rwahakanye kuba ari inzira yoherezwamo mu mahanga amabuye y'agaciro yacukuwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ava muri Kongo. Ibi ngibi kandi byanashimangiwe n'ijambo Perezida Kagame cyangwa se igisubizo Perezida Kagame yasubije umunyamakuru wa CNN ubwo baherukana kugirana ikiganiro. Perezida Kagame yarabajijwe ku kuba niba ingabo z'u Rwanda RDF zaba ziri ku butaka bwa Kongo. Yasubije ko ibyo ngibyo atabizi, hanavuga ko ahubwo bibaye kuba u Rwanda rubazwa niba rwagira icyo rukora ngo ruhinde umutekano warwo n'ubusugire bw'igihugu. Avuga ko u Rwanda rwabikora 100% kandi rutazuyaje nta n'uwo rwatse uburenganzira, kuko kurinda umutekano w'igihugu cy'abanyarwanda ni inshingano z'umuyobozi uyoboye igihugu. Ibiganiro byitezwe i Dar es Salaam bitegerejwe n'amahanga n'abatari bake. Bategereje kureba niba hari icyo ibi biganiro biri buze kugeraho bitandukanye n'ibindi biganiro byabanje nk'iby'i Rwanda. Ibi biganiro biraza kuba bihuriyemo abaperezida b'ibihugu bitandukanye, harimo Cyril Ramaphosa wa South Africa, hakabamo perezida wa Tanzania ndetse n'uw'igihugu cy'u Rwanda. Ibi biganiro byitezweho kugarura amahoro ndetse no kumvikanisha impande zombi, yaba ku ruhande rwa M23 ndetse n'u Rwanda rudahwema gushinjwa ko rufatwa umutwe wa M23. Gusa u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma ko nta bufasha na buke nta naho ruhurira n'umutwe wa M23, rugashimangira ibivugwa n'abagize umutwe wa M23 bavuga ko ari abanyekongo bifuza impinduramatwara ku butegetsi bw'i Kinshasa. Ndagushimiye wowe twabanye, nge DJ Baptiste. Iyi ni Isano Media Entertainment. Kora subscribe niba utarayikora, ibiganiro byacu bikugereho ku gihe kandi ujye uba uwa mbere mu kubibona. Ndabashimiye.